Menta kata yau nagaliang dari Amerika ke Australia ya Northwest Syria klat way uhe jong Al-Qaeda. Nadu mencem senam benar dari Israel ya kajing yuk penyap yau mastermind ubatak ya akan yau terik Oktober arjar pulai ya dari Israel kata Muhammad Deif nagaliang uspuk man jong Hamas udang penbena lane plus samantah ketom tangnya sengap ya kini kubur kelemap ke US jeling kruwet ya ke Northwest Syria hagas kini kebasaw menta kata yau kata pentikna US military lanai uspuk man jong US military kapala penyap sendon ya Muhammad Salah Al-Sabir ubre senior operatif jong gaseng leno Al-Qaeda kapatrekam hakite gitan jong garis Syria kabare po Northwest Syria Muhammad Salah Al-Sabir ubre wayne gehe jong Al-Qaeda hite gitan uladon bentah ibun ba kamben trim bat kumjuru banyak kon ni sipai US kibadon hakite gitan paling ba kajing Australia jong sipai US hakite gitan lalong kajing du ke bakraw ya ketika senglen Al-Qaeda kawasan syar dan kontrol hak ketika Northwest Syria bat kajing pentikna nagaliang US military ru ya kajing yuk penyap yutu Muhammad Salah Al-Sabir ubari senior operatif jong Al-Qaeda hak ketika ya kan sengi wasau kalong kajing job ke bakraw ya ke US kata kalong bat penduk bori senglen no kibujuaimi lane kijuai karoi hapo kita Middle East namar kari Syria ru kare wei nagiri jong geri hapo Middle East berpentik na yusu sekawi kubor kata long ba Muhammad Salah Al-Sabir jong ke Al-Qaeda udah wayne grup lapau bah ha ketiga North Syria kata ga Hurras Al-Din nang ta sekawi per kubor laong bah nagaliang kisipai jong gari Israel dan IDF kila pentik na ga jingklat jong Muhammad Deif ubadai military leader jong ga Hamas kata nadu musnem beldep kata hubungan Agos Nri nagaliang uspuk man jong Hamas pat katau Abu Ubaidah unang pentik na jing yap jong Deif samenta kata yau kata kamut lajendap siteng snem latam siteng snem Muhammad Deif udah way lagi mastermind lana kum tau lana ubaplan ya kajing atak ya ke Israel hakan nyutrik Oktober arja pulai kabari sendon gatma kajing sedang jong tama pedeng ke Hamas pat ke Israel kepala siam yagi spangut kemen simbrio hakatai kesengi bat lakin na bro yakin Israel spok gasa dari Hamas bat om tang yuti Deif nregi wei patro kie jong ke Hamas lana ki komandar jong ke Hamas military wing kata kentup yugasi Abu Tama ubari uhet jong kambat supon nang tau rat taban ubari military wing chief of staff hapo Rafah nang tau Salame ubari komandar jong Khan Yunis brigade baru Eman Noval komandar jong Central Gaza Brigade bat nangta so Ahmed Ghandour ubri komandar jong Northern Gaza Brigade kata kum ke report nagatany of Israel kajing penbena jong dari Israel ya jing klan jong Muhammad Deif ubri military leader jong Hamas kadai nadu mencem senam kata benai Julai hadu benai Agos bar kajing Australia kadai nadu benai Julai khalai tering bar kajing penbena kajing klat kadai hau benai Agos kajing Australia jong dari Israel yang supaya IDF ke Israel kadai po Khan Yunis kebelasih mengajak yang jong dari Muhammad Deif ubari military leader jong ke Hamas katama pedeng ke Hamas sebagai Israel kelakut no mentah da kajing yesoy sekolar ban sangat yasiat no kum kajing penting mau kata nadu pasang katama du benai Oktober kata henyu terik jong senam arjar pulai kinong Israel kebelaklat kilong hadu kat ars pangun nang ta hadu ars pangut tam kerasa kenap sepok Gaza nang ta hadu sau penriu hajar ngut kinong Palestine kentup nadu kibasa pok Gaza berpo West Bank nadu bakhi katma hapeneng Hamas bat Israel hadu sau bentalane sau sin kajingnya pelak beri umar keliang hapeneng Hamas bat Israel ladap kata hau ne ubenai ladap hau benai Januari mentau senam arjar arpusan kitang menenam tagan video ngis kendupat hagi video subscribe ya kan channel ba phila bani onang upload pang yagi wei pat video khoblei sibon